Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada umat baginda di seluruh Malaysia yang menuju Malaysia Nusantara. Saya akan wakafkan harta grandfather saya kepada negara Malaysia yang menuju Malaysia Nusantara. Jadi grandfather akan mewakafkan hartanya kepada negara Malaysia yang menuju Malaysia Nusantara. Jadi kepada umat baginda di negara Malaysia, bersiap-siaplah untuk mendapatkan pewakafan harta atuk grandfather saya. Tapi sebelum pewakafan ada buat perjanjian. Saya mewakafkan harta grandfather saya, tapi keluarga saya dan saya akan dapat gaji dari negara Malaysia. Seperti itu. Nah, kalau bersetuju, kita akan berikan pewakafan itu. Keluarga saya akan mendapatkan gaji dari negara Malaysia, tapi saya mewakafkan harta grandfather saya ke negara Malaysia yang menuju negara Melayu Malaysia Nusantara. Okey, umat baginda di negara Malaysia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.